cái khắp bằng người mà lại phải kinh doanh nó cho nó làm cho cái này cái đó và thì những khang kia bazar thana ngay trong đó gan cái này bớt sorry rồi khang nhà làm cái kia lang khang ngay trong đó kita kia mua cái này đi ayo nè yang mobile này mang này mobile cái cứ này gang bazar thana yang này đang mua cái đó này tổng block lên á cái thọc đọc cái này thọc đọc kia phải nhá rồi bò cái chè đứng trong này á bò nó phải ya phù hợp với sao rồi ra cả nó rồi bà ra thằng này chả bố không nghe bà ra tam phải ya cái shop phải cho xong chả bố cái phun cái nó tam phải chả bố còn cái này cái đó nó cái sapan này collection sab maka shampoo cái kan mama teh chè nên là mày thó popcorn om dah thì còn được không được đấy một số cái nó ta nó đi thôi kìa cái gì nè đủ có thì cái nào nó phải không mau xuống đây ơi còn cái nắp đây cái đồ pati cái xe này này cái nắp suka nắp là bao nhiêu nó đồ pati cái tàu cái hay use cái này cái nắp được rồi tam mobile này còn cái nắp hay hình bo Kalau nama syukur ya. Malah. Oh, sorry. Dupa tu कैसे नाना? Itu blue. 55. 3-in-1 sudah. Có mua kha sao không nào kha kau cari buat bini pasta ring santai pegel lagi pak ini kan borok bang mana hegar deh tahu tak dero yang ini mau kayak raki nih deh olah sesima jadi raki piri mana sih kak borok bang mana nih deh mau kayak badam sih itu dam mana 180 টাকা kali ya orang kiri tahu masih tinggal Megi nanda orang ka ice cream masih nanda संगाई का रसम माने जाता क्या बढ़िया ये वाली का प्राइस पता है और कितना है बस बहुत पैसे ये कितने रुपए tahu payment claimnya aku masih orang bangun ni orang bangun apa tahu payment claimnya aku Rakhi collection ना ना আমি তো লইছি 3 টাকা তাই আমরা লই লইছি পেমেন্ট পাইছে না না টাকা বিল পেমেন্ট হইছে না রে yang aku free Rakhi ba koi ko bag mai pinya no family na sina ji wati ro man dare butin ke sibai ki koi bokhnai ro ni ro wasta kisi ma phake na khogol mar khala mo phun male phai poi ro ko wati bang kha ko so moya kisa pai to moya so pai ki phun ba nan ta bo na shiri ko ri ro chot ta kisi ma mang wati man dare na mo wati man da koi kya
betakai bo bezal bele gamong gnoi watai sijakai phaileka gan heri ko sar paimale boyam rok mani pheka tini sar paimane golpo kaisa tongo ikonoi do an sisi mosido tum iko an bosai ke mono iko 180 hini tu ta iko 180 hini tu male dam khai na sine iko 360 টাকা 180 hini tu bo to jadi sarung pas pe iko 360 টাকা an bosai ke 180 টাকা hini tu mani mutham to mase 600 no soto da beso bil pas gai ko ang to muya sa ek hitong muya tu bujo katai sha gai ko alu to phuno ka paima jaga to forjun thok tu ka kaisa gamo khai to thokai lap nong kha tangai ni ro dam mo 170 টাকা ni do biang mo dam lekha siu oi gai Nuk sai klo khoro Nuk lak mo 170 টাকা ni an kemro bisi hamya Nuk sai klo 170 টাকা ni 140 টাকা khema nong ti tho fortune rice brand hin dam boi ko dan che to nim face wash mo khang bot khang nim face wash pa yo muya songnai gai ko mia ni abba za khala ja tong kisa gai ano songnai mungsa muya songnai ko mia ni ba abba za khala ja boti bum tong hen heri muna male mune kho tini phungote ha muthong ni khata an phatai rok khoi tong ma khang khasia phadi ke bi sai mia gai kwai khup za sai maimro songma sengsanai ang gai sungmia ha thoro je bazar thang popcorn paito mane boti yang ai khe kormo pai man do gai bisi phatiyata gai tai tokun kore aro kormo mangsi hingga ba gai tui phe mane baza khlai nei mele karaya mane rei nei mata baza khlai nei mane ingkha putika gin hai muya gai kheta mating khachi do gai tabu abo salanya hin nai tonglayo pekat khaja ni si busuk bangkha ka khai sai nei yang cha bangkho ko kormo mo gi ro do jang boin na Gali ta da kha quay cái dây này nè quay trái mày mới xong đấy á ăn mua nó phải giờ bắt đầu cái tuần kha ăn mua không có ăn cả bố đủ cái tuần nhé mua ăn mua hơi lục rác 구독 이거 미하러 구독하면 너무 좋던 거. gan mày vào box ra ko gai tinin bagai asumang sinai next vlog mal le na tai tini an chera ni suci de jong ma thana tongo mane bar phunong dia tini ang suci de na thanai bonote ha tini bini second dose ta we pro to ekta ra tini ek distare ge diba tini kaisa tongo gai phunong lia so gara thongoro tinin bagai asumang sinai next vlog mal la siam ta